Emamo akwaba eba to my GHS so meeting Edina na ama obuso na sabre training issues abeto journal and a mede ebesomo ebusia for na efitete na kopon na nkasemo na hihya wawe se nka wo be ma be fineja ene na fie na ebiom so ba no so akofa no ni fie mu na one na kabom na wo matena da afebo kosi se owu betete wo muntem na tese sesi ade awawe akoye bibi owo atese obi kra akwa awawe mu kra na wonya yehhye obi kra mpom pese obekwa awawe mu po na chira sempo aba na wait the intermaker sa ensem we efa ye video bia abeto do atese wo ba warefo ni nikunu ete ewo mma atese ketu owo mu kra po da so ete ani fo anu atese wo se chire kra won hye da enyi sai na wo beyi ene nikunu na sore no kote a nikunu eware oba fofra atese we fi nyu nchen wo fie akọ ya yefoshiase ene oba fofro ekoka entem na ultimate obeyi to ti asem no wan transfer no to oye ntempa manumi so fanima edi na chikobora asore dem mo korese asem na wate wona sum no no kresa because won say asem we die ya hudri sempa se obeda asore na onipa na woni ne da asore ne se ne yekire mu achewa untimi ntra wona so sa anase untimi ntra to so sa na wodi ekire ekobora asore dem a neni gani okohun sampa ni kunu ni oba foforo dina aka kakra na tese wo ma contemporary acheka wakra tese wo ma ya wo foforo no no wo pa no say na date na say cause wo bia me ne wote ne krampo wa sorry film nche no ne da mpem ye makra odiju o me ne ba ne sen na wotimi sorry film mpem ebe dina ha se wo ware oba foforo tese wo cheche ni nsemu asori dem o se na bi on preda ma ware no cause say ye ni kunu a wa ware na wo ne na ka ntema tese wo sa ne wo ma dem wo krapo no ne da no pay ya wa sorry film nchen ware oba foforo na sem we die ento asuntu won pre krama ware no cause na tese wo mo mu gu asori dem wo ba wo ware foforo asofo moji awadi o emusafo metwe show bia bia ne ntu atese asem no akoye nsem pi na yego video yi emra sesia Father, this wedding can't go on. This man here is my husband. This is himself and this is himself. He is very strong with me. I don't know what's happening here. This man here is my husband. I don't know what is happening here. He is very strong. My husband. What is this you people? That whatever you want to do. Even if you say no, leave me alone. Father, even if you Mama, leave me alone to someone. Musien, enda kusogora. My children, can you come here? My children, please come here. Sorry. This man is my husband. We haven't divorced, we haven't separated, we never quarreled, we even slept with me. This morning is from home. I don't know what is happening here. And of course my children, these are my girls. These are my girls. Switch it off. Na se na me tire mu no sa na wo chese weni ekohu bia ekoso ewo ho na ye be se si ano se na aware akoye no ebi kra de ye fashion because esi ano gidie no enimu biem wo bi hu ni se wokoware obi ani na kantama kese na tese wo mo komo ababo na nyin sembe mu wo na wonam da ne kakra sitiri ma na ne twin size nsem na meka no nyin sembe mu wo na ne wonam sisa kakra bo na ne kunu no wo na ni akire bebi foforo na afi de opebi kra aka no obi kra mpo de ne kunu be hya ase wa baba mu hia buburo na ma bra bro mo je ni oba ne be bre bobo aboso de obedi kra oni o so be tan ne kunu a bomodia pedwane edina ne ba de ne so be ye dwane be hwe fie ama ni medidi manu kunu so didi ncho be ye de obetima ye pia efidi ni kunu awie ni kunu be ye ska kakra bi pe na afidi obe cheche nsem obe cheche ho afidi wo hu se ma dodo ye
ma do to me fa wo scout me fa the open na afu no be yi selections wo mu ye dia koso wo hwe ye system a eskafo bebre na wo mo ire wo ne mo hwe ase no krampo no wo ma wari bia ka wa atese wo mo nkae se na wo ma hwe secretary a ana se entam wo mkoka wo ye asori dem ka kire oba no ma ne ba ne jinu tum ma atese aware no kra ba so wo mo nkae kra no ma koso akora no so ba no so be dey free mu na one na wade bi one wo ma bi na skasa bem so na ase asem no kra tina tena no betena ho sa na enu nti emema tese udwu kra ho nti ase die mpa na ewo oba baku bi a tese oba baku ho a fufuro so eni bia wo oba baku di won timi ntena ho da tese na akoya trend no oba eni be ma asitire mu ye relationship mu kra ye titi na aware ese ama our really value no crampo no elusive value ewo emebu enu so because the ekokoi ese ano marriage and wedding ni divorce na ye common thing ene ye no I frotchin won say ye ne fe e de dwane so ye de kwa kese otana ntemfofo na epie fim tete no obi adwen sempla twemu na ye de o twempla na wo bra no we jai so won say re de nka kwa chenchena divorce bi ma na ye nsempi nti say bra twen na obetimi atwen na we jai na we ko na do ti be ko no aye free dia nka bi antwempna ese na ma wa we no seriousness a nyakopon intend ma wa we fo no efrimu na so ebi so ho a wo ma so mti aware de eye holy matrimony sa de friend ukọ asori dem ene obi ko kantem na ye hira so de mama ye se wonya eye sa adwini ntu trim se eye holy matrimony nti se u breach sa contract na enye kra ko de wani so woni se wo de wo ji wani wo ko so wo ye de wo pe na so enso so ho ade bi a ye sili e wo huhu se u breach a enso so bem wei wako wari a wako wari fufe ne ngwase ato na tese wogina obema wa fere ontimi na ne nimpo ana camera ahwe no na ensem no pedi besi a won so ba dwen twa wo efa wono bomodia efa to aye e wo ye comment section ne ebiem so no follow yen e wo ye Instagram page at @too_much_gh_ nana ama owusa enemy di bomodia subscribing makram Too Much GH. We wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrenbren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye amo fire.